Chibai ule amasa in ngai thatu te chanjin thar kan chiar te atop thlenga lo ngai thlatur le he channel hi lo subscribe a like le comment te lo pe thin turin kan nge na che u vokniak zon tha July ni somni panga sang ni somni panga zir top ni ani a Zoram ni usilo ngai tha ang u Assistant Professor qualify lo te chungchang soi ho court thutluk na ngai chan me kani Voin Khan Chief Minister Pulal du oma kai shwain CMP sa Mizo ramazirna insang kai noi soi ho ani a Assistant Professor qualify laute in soi fiatura sarkari na shiatir to thule kota anzwal ko na thutluk na ngai chan me kani thu tarlan ani CMP sa higher and technical education malag na sang soi ho na a hian DPNAR Minister Puke Sap danga Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlal Thanale, Official Poimo Te Antela, Assistant Professor Qualify Lau Te Chungchang Soi Ho Ni In, Tuna Hian Part-Time Som Ni Pali, Contract Pathum, Mizoram Polytechnic Pathum Le Law College Pakhatan Omega, Sorkar Chuan Tun Thani Thum Khan, Banan Ni Lau Na Chan Soi Fia Tura, Show Cause Notice Pek To Thule, Part-Time Athok Mi Som Ten Petition and File Wangin, Court Thutluk Na Hingai Chan Me Kani Ti Tarla Nani. Hei baka hian Mizoram State University MSU din tur chu hmun puyatan tuna geology and mining ram luang mual chu rwa manani thule MSU hmun mathar pe velani ma chu government Aizawl College building sikul pui kon chu administrative building atana lo man lai lok mai tha an ti a abul lo tana atula piang lo thok tu turte ruat thwaya ngai don ti an soi bokani Chief Minister Hovin Advisory Committee Thukhom Aizawl Police Station chu AR chhuahsanah ma sonin Police Station chu Civil Hospital Aizawl zauna atan rwa manani Assam Rifles ram chhuahsan manzui dan tur ngai twa tu Advisory Committee chu Nimin Khan and Chairman Chief Minister Pulal du oma Hovin CM Conference Hall an Thukhoma Advisory Committee Chairman Chief Minister Pulal du oma chuan ARM chhuahsan mandan tura sarkari na du dana thutluk na alo siam mai chu tha a ashiat lawa wangin polrang rang ai o tilna advisory committee adina atil tur om angan til kim thokhata shiatani thua soi he thut khoma hian Mizoram sinota tangale khammu te Assam Rifles ram chunga mimal ram nei court thu baya lut mek chungchang te IMC GPC Mizoram State Assembly Health PNE le PHE Department atanga dil na lut te an ngai to a Aizawl Civil Hospital Complex ti zaunan Aizawl Police Station omna hmun manani theinan ARM chhuahsanah Aizawl Police Station da ni se ti a Health Department dil na chu athuphunga pomani a zirchian na nei zui tura ti ani PHE Department in tuida kholna mun pathuma siaman dil na po an siam dan tur design te shat masak ni se an ti a Advisory Committee chuan Assam Rifles chhuahsan ram chhuah lama kongpui sial tha in an sia a hei PWD lamin an lo en fi anga mimal le pol mun ma a khoi theite an zir chiang don ani Dr. Lalmal Soma Pachuaw Secretary UDNPA chuan Master Plan an rwa manchin a soifia a Khovel khopui changkang danga an lo nei thin angin aram zong zat ve aya tam za asom nga pani point panga pasari chu munshing mipui te ta na len khothon theina tura an rwa man chu an soi ho bokani MNF in Fisheries Department poisa don cheng nuai sang khat omna sarkar an zot Donor Consultative Meeting chu Nimin Khan Parliament Annex Committee Room an Thukhoma Northeast MP engi mozat le official thanem tak he meeting a hian an telani Donor Consultative Meeting a telve Fisheries and Animal Husbandry Director chuan Mizoram MP Puke Vanlal ve na hna ngin na lo thlenin Central Sarkar Fisheries Department chuan April sang ni somni panga khan Mizoram Fisheries Department hna SNA SPARSH scheme kaltlangin chengnuai sang khata sanction to thule Mizoram Sarkar in tun thlenga he poisa hi alaman lawa
awangin sanction dang local le tur cheng noi zasari po andon lo pha thei thuwa lo shila atul anga mala tura Mizoram Chief Secretary nena ngin na anthon kopi po director chuan puke vanlal ve na nena atlan nga lani MNF chuan April sang ni somni panga asangshon to cheng noi sang kha thi Mizoram sarkar hian ingatan nge aman a cheprel nge aman dan turan lazir chiang mek zok ti arang thei ang bera puang zar turina phota central sarkar ina man na tura min pek ang nge ya manga sumla mu tur ti bo thlau zonga khosalau turin sarkar chu acha bokani Agriculture Minister Hovin Mega Oil Palm Plantation Drive neyani Mizoram simlam hmun rang-ranga oil palm phun tur chu Nimin Khan Agriculture and Farmers Welfare Minister PPC Vanlal Ruatan Convention Center Lunglei Kota Tangina Vailiam Lunglei District le Patanjali Foods Limited Trangkop Huai Hotin kumsang ni somni panga tuhni rukata na oil palm chin run pui Mega Oil Palm Plantation Drive 2025 kalpui tur bultan na le ahon na hun chu Lungleya buat sayani a Patanjali Foods Limited hian Lunglei District a kaw chwa a oil palm kui tia na nursery nein tuna hian oil palm tiak nuai khat chuangan neya hei hiram hector zasari som patni azawa chin thei tura ngayani Lungleya ngasi lui khwa tura rwa man na siamani Irrigation and Water Resources Minister PPC Vanlal Ruata chuan Nimin Khan Lunglei ram chunga ngasi lui tui kwa thei dan turwa man na din mun le amun ma te amuna kalchilin a enfia a Minister Rwa man na nuaya Department ho tu te chuan Lunglei khopui tui har sat na le kutna thok tu te tui mamo phushu thei tura Rwa man na duangin kumsang ni somnga thlinga tui mamo za tur chut chwa nuwa ngasi lui tui khwa manga tui mamo nyang nar mu thei dan omashia in ngasi lui chu khwa turin Rwa man na ansiamani Agriculture and Farmers Welfare Minister PPC Vanlal Ruata chuan Voin Khan na thial district lo in a department chan nuaya office rang din muna enfia a KVK atlo bok School of Agriculture Sciences SAS atlo na a PPC Vanlal Ruata chuan Aizawl Agriculture Directorate ti lova chuan na thial chu Agriculture Department tan mun poimo takani ati a ramthang mek tan lo nei chu in nga na poimo takani awangin agriculture te horticulture te veterinary te sericulture le soil thlengin tonhria tha le training tha ne ya poimo ati a chumia tan chuan zirlai te chu thei top chwa turina cha ani Minister nena hian DAO thok tu ten an har sat na le mamo an nei te an lo thlena Minister chuan a thei ang angalo bo zuya tum thu ina changani CM Special Package dong tu te nena tun thla chungin poisa semzo man tumani Mizoram Sarkar Flagship Scheme Banakai Handholding Chungchanga Voin Khan Minister MLA le Corporator Tetan Zirho na hun buat sayani a CM Special Package dong tura thlante nena tun thachungin poisa simzo tumani Voina Leadership Sensitization Workshop PNPID Conference Hall Aizawl buat sai hi Mizoram State Policy Coordination Committee MSPCC Vice Chairman Dr. KC Lalmal Somza Van Kai Shwain Banakai Scheme Kalpui Zel Dan Tura Poimo Te Soihawani a Handholding Scheme Noaya Malak na Omto Tarlan Danin CM Special Package Dong Tur Mi Sang Ni Zani Somnga Pasari Le Lon Latur Mi Zaruk Somli Paruk Than Chuan Ni To a CM Special Package Dong Tura Thlante Nena July Sang Ni Somni Panga Chung Hian Semzo Vek Tumani a Lon Component Po Dil Na Hong Le Thwai Tura Rwa Manani Ti Tarlan Ani Bok NHIDCL ho tu le Central YMS Rai tu ten kong pui chung chang soi ho Mizoram tlo alo zin NHIDCL Director Amarendra Kumar chu tui khwatlang Central YMA Office a alenga Mizoram chunga NHIDCL en kol kong pui abikin kon pui le khamrang inkar kong pui chelutuk chungchang le NHIDCL nuaya thalai te tana skill development training chungchang an soi ho
Central YMA Shrai tu te chuan tunaya Mizoram chak lak na kon pui le kham rang inkar chhelu tuk chu chaktaka siam thatura an be sei thu le hemi chungchanga hian Union Road Transport and Highway Minister pu Nitin Gadkari ne na malaturangin na an thon thu an soi NHIDCL Director Amarendra Kumar hi NHIDCL Mizoram Executive Director Adelbert Susungi le OSD to CM pu Jonathan Lalrimrua tatin an troi oma Central YMA Lamatangin President Pulal Chhuahsanah Hovin Vice President Professor Lalnun Tluanga General Secretary Professor Malsom Liana le Finance Secretary pu MS Ral Tete Anni NHIDCL Executive Director in CM Mo NHIDCL Mizoram Regional Office Executive Director Thar Adelbert Susungi chuan voin tlai khan Chief Minister Pulal Duoma chu a chen na ina a hmo a kon puile sai rang inkar kong chhezwal lai siaman tum dan a shil pu Adelbert Susungi hian kong chhezwal siam nan hian cross kwa pariatan sanction thu soin lir thei chevel traffic min thunun saka diesel chatlak lova kan hmu thei bok chuan reilo te a chhezwal hi chu kan siam thathwa yang ti in Chief Minister ne na hian an malak tum dan le tan puyan mamo na te athlen ani Chief Minister hian amo phurna thar chu thataka ahlen thei nan do sakna alo lana state sarkar chuan atulna apianga tanpuya in huam thu alo shilani Advisor to CM Finance and Planning in Kong Chia Cham Chil National Highway 306 Sairang le kon pui inkar kong pui thattok lawa wangin lir theile akhal tu ten har satna an to ka hei hian kan ni tin mamo lak lu konga har satna na sajok min thlen lo nan le mi pui ten har satna kan to lo nan Aizawl PS bial to MLA pu TBC lal ven chunga Advisor to Chief Minister Finance and Planning chuan July ni somni pathum sang ni somni panga ni lai ni khan a hmun nge ya kal chilin kong pui siam thatna tho mek din hmuna en fia a chaktaka siam thatna tho ani theinan Aizawl lamalet san le mai lovin aria chila nimin zingdar kwa vela tang khan kong pui siam thatna thok tu te hi tlo le ngalin ni lengina vil zuya chaktaka kong pui siam thatna tho ani awang hian lir thei tang khang mek te po tuang taka kaltir ve kan ni Puti BC lalven chunga hi Kolosip DC le SP Baka MPWD NHIDCL le ZPM Shrai to Chen Khatten an troi omani Thudon na chuan Puti BC an kong siam na tho acham chil hian omzia anein a tho lok le a vai handor dan a thiam bok nen kong siam thatna a ma an son pha le ni in a soi methamphetamine ke jinga chuang manani Excise and Narcotics Department chuan nimin July ni somni pali sang ni somni panga ni nga ni tlai darli le achan ve khan twalte champhai district a methamphetamine kejinga le gram zanga somnga panga tablet singa le zanga anmana anei tu ni apu rocharliana kum som thum son of lalthang moya dil kon champhai district a khosania in chalan man bok Methamphetamine wanga man rocharliana hi the Narcotic Drug Psychotropic Substances Act 1985 lo chanin thubai siam sakani a District and Sessions Court champhaya shwai ngalani tuitla ruang mu ani Tholenia tuirini luyatla pulal shwaya kumsom thum pathum zemabok is chu tukin khan ruang mu ani Thudon danin pulal shwaya ruang hi tukin dar ruklea chan ve vel khan atlak na tanga kilometer thum vela hla tuiria le tuiphu infin na tuiphu chwa a mu ani a arwang hi lungmuat rama tanga lak chwa ani Pulal shwaya hi khorulian ram tuirini luya thole ni July ni somni pani sang ni somni panga chonudar khatle chan ve khan a che swala Central YMA Disaster Response Team kai shwaina noaya a che swal zan daria ta tangin zon ngalani a che swal na hmun hi chalfil group YMA huam chung khorulian ram chinani angin khorulian joint YMA le zolbu group YMA huam chunga sesong joint
IMA nan zonga zemabok East Branch IMA po in ahmuna an ria chilani pulal shwaya hian anupui rai puarlaya kalsanani chung ko somthum pangahne na bu fai alu tele syntax sem Mission Foundation Movement chuan tukin zing khan vai vakon veng huam chunga khwarel chiat na awanga chiat tok le chomdol ngai chung ko somthum pangahne na bu fai alu tele syntax an sem he project hi HD Parek Foundation Mumbai CSR kaltlanga neyani bial tu MLA pulal nging lova mar chuan he hun hi aman puya Mizoram sarkar sum la hek lo zonga CSR mangtang kai thei pol an om thin chu lom omati thu soin hetiang pol hi lo pung zel se ati a MFM in kong sang sang manga central sarkar CSR le foreign project manga na an thok thin chu ro puyati thu soin an malak na chor tu hi mi sing chuang an om to a rin thu soibo Mission Foundation Movement hian mason na atana project kalai somni pani an nei meka skill development entrepreneurship health livelihood environment le emergency relief ate project an kalpui me kani ruilau tol ruk le lir theibo ven nan CCTV da don MZP na thial malak na in na thial luka mun thuma ruilau tol ruk le lir theibo ven nan CCTV camera cheng nuai som singli sang ruk som nga man hu da ani don Mizo zirlai pol headquarters na thial hian nikum khan home minister puke sap dang hne na ruilau tol ruk le lir theibo ven nan na thial luka mun thuma CCTV camera da turin an lo dil to a IN consultants lamin DPR le thil trul dangan buai pui fel nu in Home Department le Police Headquarters lamatangin pompui na achhuak to ani Nimin Khan IN Consultants le MZP Headquarters na thial try to te baka area VC10 amuntur te enfel na an nei le a karthar lamatangin na tho chanan in be seyani na thial luka munthum MZP in CCTV camera da na tura an thlante chu marlama Johanapa filling station bul chimlama sericulture office bul chhualama thingsai rota te ani a IN consultants lam hian CCTV camera da na atan hian cheng noi som singli sang ruk som nga man hu DPR an siamani MZP headquarters na thial chuan an dil na ngai poimo saktu Home Minister puke sap danga chunga thinlung takin lom thu an soinon le ani ti an thu chwa an tar lang Chief Minister nupui ICC wa July ni somni pathum sang ni somni panga ni lai ni zan khan Chief Minister pulal du amanupui pilian sai lovi chu khosik luna wangin Ebenezer Medical Center a admit ani a tuna hian ICC wa a ommeka adin munero a stable lauthon oma a om lowanga yani Tudon na chuan CM nupui pilian sai lovi hian thisen sang zuntlum le thyroid problem anei sa a akhwa ti sik vak tu hi azun kong nai na sa wanga lo ni a alunga thisen jam veilam toy te rek lai bik omin chu chuan a thisen kal za asom sari velina bloka hei hi dam doi manga en kol dam theyani ati a akal hi a normal lo deu boka a chuap po chuti bok chu ani a ma se engma serious lu tuka om lawa kebina chuan mi an tama wangin tuna a omna ICC ewa a omri chu tha an ti ri thua soibok Miss Grand India runner up vanlal nun tluangin anganwadi nau pangte hun man pui Voin July ni somni panga sang ni somni panga choma khan Miss Grand India 2025 thlanna apani na vanlal nun tluangi chuan khatla anganwadi center nau pangte kothalo chungchanga inzir tir na pualin huna man pui Stop Diarrhea Awareness Campaign puala huna man puina a vanlal nun tluangi chuan anganwadi nau pangte chu choi thata poimo ziate nule pa thu oya trul thu te kutsil fai thata poimo thu te zirtirin thua soya anganwadi nau pangshwai tu te po pathian ron chungze la fa te en kola trul thu le nau pangte chu i chwa nau pangni tir zel turina cha bok
naupang te chu kom hlimin an bula hun engemaw chen a hmanga naupang ten nuam an ti hle Katla Anganwadi Center Stop Diarrhea Awareness Campaign puala hun mana hian naupang somli chuang an telani Star Entertainment buat sai Miss Grand India 2025 thlanna nei zo taka Mizoram IO atel pani na din munlwa tu vanlal nun tluangi thuampui Aizawl hian Mizorama arun ho nuwa program poimo sang-sanga so mahlo hle ani Khati zong khazan ina Zoram News kan ngai thlak thei chu ni a ngai thlatu zong zong chunga lom thu ka soye